Op die 19de Mei vind die Expressing Hope Golfdag by Eagle Canyon Golfbaan plaas. Okay my love, vandag moet ons mooi uitkyk vir iemand wat ons kan help om te wen by die Expressing Hope Golfdag op Eagle Canyon. Ons moet nou mooi oplet want hierdie tannie speel warm golf. Sy speel met 'n geel balletjie. 'n Gele. Dit is blykbaar baie makliker om op groen gras te sien. Jo, kyk hoe goed slaan sy. Ja, hy werk goed daai pitching bat. Do you need some help? No thank you Tony, I think I'm coming alright. Dit was so goed! Hi guys, I'm Ross Cronier, scrum off of the Emirates Lions, and I want to invite you to the Expressing Hope Golf Day. Even if golf is not your game, come and join us for a fun day. There'll be a signed Lions rugby jersey and other sporting memorabilia that'll be auctioned off on the day. All the proceeds will go to the Empton Jenny and Embark Foundation, which is an unbelievable cause. Die sluitingsdatum vir inskrywings vir die Expressing Hope Golfdag is Maandag 9 Mei, so maak sommer vandag nog 'n draai by die inligtingstoonbank of kontak vir die stelmengel.